Tepung Laitumkhrah district ni ai ngui Blei na matan kam mission berjogi ya chaplang kasai so awai Islam shawai pak aga chutri shidam John Chairman secretary UAE nangkikam kejogi berkunjung missionary kejogi kiberan benda akademi school mission kejogi Perkhidmatan Commission Kejogi, Unka District, Nimdan, Nakawai Galat, Krishan, ke Commission, Leitang, Lakiniki, Envelope, Kaba, Ingasam, Shaki. Yang Kemenskam baru nanti pelayo Lakinika Envelope, Ila tempat Euro, soal share Lakiniki Ushers, lagi volunteers, badan nanti Kaba. Yang belum mengenal Lingba envelope itu nak mo, biasa kan kami telah khusyuk, tetapi tab berben mo, di iPad, jika saya seorang yang biang dalam tab tak mau kakum ke Jingiaseng, kakum ke Kyrkhu, ke jong Blei. Bagi kerana skemru, ke saya office ke mission, kalong ke saya ke Pohkseh nanti kakam menilap the gospel jong tragedi ku Jesus Christ. Dia hendak buang dia ban lomna iki jingayu berkabar lom jingayu pan yang akhirnya jadi kerpang jangan kebuat lepas ningkong nak kawai juga Balang Presbyterian Pohkseh berkabar buat nak standing kawai yang jingiasengsamla Laitumkhrah district kecuali dengan mengubah dia benar-benar jingayu pan sama kerpat itu pesan CD solang di Blei itu Samla district kecuali nak Balang Presbyterian sebelum dibuat Kyrkhu atau bentang berkorepot kemudian skop apabila Balang Pohkseh itu ada mendatang mission untuk mendatang kesepenatan di Jingiaseng sekarang kecuali Blei.
tôi bên đây là chuyện ngoài rồi bộ Blei Balang Presbyterian này là bị hạ các bậc công cái bộ là công ty Blei Islo bằng nghiêm đón học sự giờ các bạn quan học mặt trong rồi hạ các bạn mà yang cắt ta dan các bạn là phá yêu trong cuốn trong những bộ mặt này giờ các bạn quan trọng được tôi thấy và bạn nhập nó cái điểm nào bạn siêu xóa ý kiến bọc cái trong này và ta cái ý cho mấy áp này các bạn lo bắt những ý luôn giờ các bạn nghĩ so sure bạn hạt chân cho mấy hạt bọc không cái đó ai mua cái béo Blei Balang try cho các काम nó khỉ cho các bạn Lama ki Kyrkhu ki pdiang ki jong yani kum ka Balang kum ka district hi paru ko mai oi ke pange ye kene ka Balang ne pohkseh bagyo snow ye kene po jo ke jingian chu ka kam ni snow ba ai ka poram ba jingu isne nama mala Kyrkhu ye la ka jong ka Balang ne ha ka Balang ya na ka bor she ka bor Tapi ini up tu tak kecil slow ia be. Bagaimana Kyrkhu yang kejauh ke district harus jintrai ia ke kam mission kejauh ka. Banyaklah ia ke gospel kejauh penem ai kejauh ni. Oh kita be nak penem jauh kejauh lenti. Kita kelan. Kita dah banyak jadi up kita. Mereka di jauh ni kejaya lama. Aku tanya yo slow lepas jintrai sian. Ada jintrai mission, kat kam kelalong kemajak. Bahkan rapi ini tuai bernis nai, bandang jai don ringkat bala kejauh ke distrik. Yang banyak ini senam di bandang wandu. Bahkan lapan teri pendat, dia ke kam jong kejauh kenim ai kejauh ni kunda. Dia ke bami Malaysia hala kejauh ke distrik. Itu ai bernis nai kunda ke bahagian Kyrkhu ini kepor. Oh, jadi ikut Samla. Balang Pohkseh kita bakal standing wire jong ke jingiasengsamla district. Kita jadi jingiamane kita berkepan. Ya kapan jarok kita keteng kapan pertama ke jami. Dan ini dua itu berbeda senai. Ya kapan kita mau jong sepri jami, pastor be jami, pastor lendan siem. Ibarat sesama ke kubur ke kane jami. Apeng jomi lyngba jong ke kapor. Tetapi menisai bantah yang muslim dia kapan don ringkat bagi kedin kita minok dari sintur jomi. Kan long dia kapan minok besar muslim dan muslim makhluk jomi. Kenapa hal dari kapor di Balang Presbyterian ye gini kijing ai di barat sekat kap jomi. Gini kijing ai jomi di long di barat hari jor bagi Kyrkhu. Kita tak biar jomi kecil, jomi tu bamang lagi. Kenapa hanya dua yang kami disediakan dan Kyrkhu ini? Bahango pada desa kerja kami ini. Kan lom nak berita, ya kebalang ya Laitumkhrah, ya keburang Blei jomi. Biar ini kecil dua jomi. Ipan ini aja. Hak kita betul bertam itu terakhir betul punya Blei jomi. Uji Yesus Kristus. Nabi bentar halak kita. Amen. Ini apa yang sudah kita benda, jong ini kubur, maka tak nak menyusun kubur, nak kedian, jong Blei, lyngba, pohkseh presbyterian dan siem. Di ungkat distrik ni sebenarnya nak kubur lagi pastor, akaba ungkat distrik akhir ini mentala kapitali Islam. Ang Islam Islam ilong Blei dan ay besar dan ketin kacang Blei
Di nama Thai Pastor, nangit by nong wish of thank jogi, ke district. Ina Juan, si Balang jogi nakapor, syakapor. Di ke district menentus ni, kaya berkakam ke jogi. Ina punya sngewbha, ya ira bel tansian. Kung way niki visitors sa ke district ke jogi. Di kunih nakapor ke sngewbha i pastor, sisien. Rengkat ikulit bijogi, kalau sendan i sekali Jingiaseng, kalau mau Blei Kyrkhu jelam di pastor, manai jingsa nak tinggal jong Blei. Ini kan kuat beri saat yang juga dalam Kyrkhu dan juga untuk district i Borokowe. Dia show pastor sini benda bijogi, ini boleh kecilai, ini boleh kecilai kita. Shispa sapulai, shispa sapulai. Dan ia kesayang membayar lahang ni tinggal dan dia berlawe terkebor berkut berpernai dia. Apa yang dalam long sesuai attention akasih dan kok kohok ukuris utrai menampak di jami orang pergi dekat berjurai kita sispa sapulai. Chairman, Jingiaseng, Balang Chairman, Jong District, Balang Janga, Hagajide, Ki para pastor, Jong Laitumkhrah District, but Kinokit Kam, Ki Temen Besar Blei Jogi, Ki dekat bagi delegates, Ki Longkne, Ki Longpa, Ki Parlok Samla, Baladera, Ki Hep Ki Berit, Ngai Ki Blei Ki Baro, Agar Terteng Nama Corridor, Kam Kajong Trai, Baru Longkne Jogi, Uji Sekres. Nagalian jonga, balikime jogi kon, lewan lengkap. Idap na kajungkiman ke bakraw, nagabenta ka nigala, makiay ni Banmani, Bansyakri, Blei, dan Bakti. Nagalian jogi kime, ikon, idehi, nagabalang Laitumkhrah.
naga district ke Jompi bagi atau shokurim naga yemene Balang Laitumkhrah naga tagadang ida supplement naga benta ke digala bagi yo bermane bersyakri Blei dan Blei pada kalian joga apa berjumpa ke crowd naga benta ke digala bagi ayah bersama ke kubur naga khdim ke Blei umay Reverend Chairman Jogi na Pensgo ini ke jingiamane Bagwan keren naga Laitumkhrah district kalayan na Slam Laitumkhrah ni ko snem arjar arpo nakabenta ka snem arjar arpoi Regiana paklam COVID kakindai pangamshim na Bagwan arpo aro kumju amshim long Jingiaseng Presbyterian district arpo lahi lai biang nagalem joki nagalem jonga mahagasni sajang inawan jingwan sakut no airport nomor baka cancel the flight tinggal pun ngaladu kalah beron kira ke district joki dari ngasunggu via khot asnem arajar perusan hatta pala ada ikut program pasawai ngaladu jikirben dan rei publish pun kalau ke district timship thoi ke jingbom la ban poi kila ai ke program asnem arajar kunriu naga tagadao ke sip to jing sore na penpau ke jing so naga benta ke negala ke ai ngawan sambil ke kubur naga ke jong Blei Nanta kasi utray ngawan magren kami at Balang Pohkseh Laitumkhrah district. Lasyan tiyo inuwari Pastor Joki Reverend G.S. Umwi magren na kapalang mauro nagabenta ka Kyrkhu district. Ikalong siya kabasotanan maniho yalit yawan tumni. Shikatien ibaliman pensgo pagkatakalong Ejing snow lem ke jongi ye ke jongi Pastor Joki Reverend Dr. R. Kandil Pastor Jingi di Burang Baro kalau nong jingdo om ay Balang Laitumkhrah lani ke district Jompi Blei ya ka PCI Barakuway bari Balang kabayar hi shitru pili kupertai Blei undar ka ka ye mat pentingan iki Blei undar ka ka Jingiaseng lekontek kanlong nakabenta ka Burang Bejabu baru Blei nan say ki syakri di kodor jabu kiwan beteng ka kamjo ka Jingiala kubur ke bangadan bakran negeri kubur ke long ke jingsno shngan ba jingsno scam how Jesu ke jingsno shngan ba ke jingsno scam how Jesu ladabu akti pareng kalau syuhan ke security ba ke assurance ke bangidon how Jesu ba ke nomrem le kaktir ke jong Blei kalau na shitish kinong room kalanong ka ba pra kinong like way halo like okandai Rome pra like way hadu like broken die. Kumno ting in your only kinek ekeru. Lalu Blei long nagabenta jongi. Way utaw banile bangi. Utaw bamshim la benur wat yalaw kuon jonguhi. Henry ula ay kino yo nagabenta jongi baro. Kumno te unum ay lem bat uru yaki eke baro hangi. Way uban muduy yak nagi bala jit ki jong Blei. They Blei ken open ksan. Weu tau open rem, deu Chris balayap, shisha kamtam ken, utau balamik patru, ubalong ru syakti kamanu Blei, ubayaya sadru nagabenta jongi, weu ban paniakwa no yangi, nagtaga jingiye ke jong Chris, kalanot lani ke shipa, lani ke jing penshitam ben, lani ke jing tngan, lani ke jing lingkot, lani ke jingma, lani ke watlam, kat kumbalat ho. Nagabenta jonge ladang penyam yangi baro sisi la nyeu yangi kukilang berat ha ke jing penyam Enre kini ki eke baro ken ngi jok tiao dau tau bala iet yangi namar nganget scam baga jingiam lumne ke jingim lumne ki angel lumne ki namsen shar lumne ki badon bor lumne ki eke ru ki ba longmenta lumne ki eke ru ki ban salom Lumne ke jing jerong, lumne ke jing jerliu, lumne ke eke ru kawai pat ke jing tau. Kan om laken, ban peniakla no yangi, na kata ke jing iet ke jong Blei, kabau Chris Jesu, ubau trai ke jongi. Blei ton Kyrkhu ke jing pule ke jing shashkor, ye kaktir ke bakut ke jongu, tong ini pendam ke jing duai. Blei buk pau jongi bahabeneng yaiku ime nagabenta kanika or bame aigi bagila ban penkre eledi bagi osno ke jingalap bari ke jingai nagakhtien ke im ke jonge ikerpan bame nyai dor kat agi
Ba men kren ru hapadeng jongi. Lyngba ka jingiamane kabarit ka jong shakri watla ku jong ne. Mre na ko bor ba na ka jingalam ka jong nsi ba ko yi. Ye kiningi pang idem ngi wo ngi pdiang. Aga gerteng ka jong try ba di long penim jongi Jesus Christ. Amen. Ka jing sngaw shngan ba ka jing sngaw skem au Jesus. Kawai ni ka jing don kam jong kibriyo hakani ko perthei. Kada ka jing sngaw shngan ba ka jing sngaw skem. Kata ka security ba ka assurance. O ki jing don kam ki ba khmat kilong ka bam ka di. Hadir kata ya ka jan ka nem. Henry na labiang kini ka jing don kam ka babur kalong. Ka jing sngaw shngan ba ka jing sngaw skem. Yala ka jing in. Pila ba nong para bagi be kumta se pastor ato ni kham don kam ye kime bani ka ye ka sem ka juba kalong hoy. Haba pet ya ka khma jat benri ha Manipur. Hagasnam arajat arpulai pat kabadang pateng hatu mentaro. Ka pau syai kedar baga jing snow shngan ka security ka kham don kam wat bani ka ye ka semro. Kiriulum kuki bakiwai pat kiba yajan baki. Kibala jusa lagi pau snem ha kata ka kem imfal. Kila petlut na kata ka nongba imfal. Sya curah canpur, sya kampok pi. Dan kita poi sya mizoram. Dan kita poi hamne ha shalom. Kita ki perlu ki jami. Ki berasnai ki ye ki sem hamtia imfal. Ndre ki hapan petno nanto. Wat ban ye ja ye ki jongki. Wat ki beratei ki ye ki bahe. Ki ye pakidulan. Kita download rengkat ke CCTV, ki CCTV, rengkat ki security guard. Kita hap erot baro, namar ba undang show ke jingsngan, ya ki riwlo haimfal. Kita one meeting ba committee shalom nanti naman puro. Lani siya kiwi jaka, kimlor bandit pai, lyngba ke Imphal airport. Katagalong ya ki riwlo kuki, bat ki besre bat ki. Pada kiwan shani ngiye kendo baki kihabya kelan ru Mizoram ban poi sha kishnong ki jongki om don jingshan kung gajat beriu kasih benar ini ban ayo yo Blei bagi don ka real jong haga bangila ban imsuk kenjai kani gari gajik ai gajong Blei yagi kidon shibur ki jat benriu ritpat keleng kari India ki bomdon ke jalla la jong kumbadon bagi im namar kata haga jing shepti pat ke jing kuslai naga benta laga jong jing im kung ki kristani ayo yo Blei bagi im haga jalla megalaya kabalong latluot kanyam latluot ban perlong jingiaseng Menta ke distrik ilong hambe hapo jingiamane ka presbyterian syai ka sinot ngin salong pat ba undang manu an khangingi kinon shibon ki para kristan keleng kari India ki bamlong latluot ban mani Blei kumbalok mangi ban ki bamluot ban perlong jingiaseng he kumba perlong mangi ni ayo yo Blei wala ai ni ya ke ke jilla la jong Haga bagi don ke jing snow shngan, bat ke jing snow skem ya la ke jong jing im. Bat ru bat mani bat shakri Blei. Ringa kwa ban ongi kene para bagi baye. Na Lord ke jing snow shngan haga ni ke perthai. Ni don kamru ya ke ju ke jing snow shngan na ke benta ke perthai ke bansawan. Na Lord ke jing snow skem hangnya ke rila jong dari kasih jantia bae jongi. Ngidon kamru banyo ya ka jing snow scam nagabenta ka yeng shong ne hangte habang jukot ngakwa kan kaliyapi snow shnan ne snow scam ne hagani ka riba ka jala ka jami kilaban na hoy ngakwa kan kali sagoy pat hato snow shnan ne snow scam ne nagabenta ka bang jukot hagata ka yeng shong ne Ngin im hagani ka perthai tang nyo posnem lani pra posnem palat nang ta gani tang daga jingai ay ka jong Blei ngin im hagani kasi jantia jongi tang nyo posnem lani palat e ru prapo knai po kapusnem ngin im perthai
Regi iet kapmen sin de gani gari ke jongi. Ngi iet ya gani ke judgment riu ke jongi. But ni snow shnan, but ni snow sngewbha ya ka. Ngakwa bantili ki. Hato bidon ke jo ke jing snow sngewbha, but ke jing snow shnan. Shabang ke bom jukut, but ke ri habanin shong. Shadow ki arta bom jukut. Hato bi snow sngewbha. Mabinyo man let shabeneng nalaklat na gani ko perthei. Kato ko jingruai jagi laispa prabhupra. Nas nos kem Jisu ulong jonga kaburong Blei ngayok mat lupa. Kani ko jingruai ko tao na kafani Crosby. Anong tao jingruai na shashidang duriyaw. Walapan kalakasi way Pastor Ramba jagi bensua Reverend Gideon Lindo. Hagaktin parang the blessed assurance. Hagaktin kasi na snows kem Jisu ulong jonga. But kani kafani Crosby kalau kebriu ka matla lakha matla eka mereka tahu kumba praja teli kijingruai. Kani kanong hingkai kalau lu bisa nakabenta ka mission makapalut siya kijingtre mission keleng kani ka perthei. Kaya to siyong kurim yaw briu ka matla but kalayo kun kilayo kun. Balitay kunlong hakapor ba dangrit ilaklak no. Bopli kamatla ulo kamatla yo kunlong akamen ba. Balitay kunlong iklak no. Like sa talk of Fanny Crosby, yaga to Jingiwai, safe in the arms of Jesus. Suk agikti u Jisu hasyadem jam usuk lato daga brio kabamatla reki kmachon kaki kabam jukut nagultay kun red kanor banom suk agikti u Jisu kiwe pa kijingruai balato ka Fanny Crosby hajan ding na jometrai you Blei nong kaburong kikam bulale shilenter maglunong pedim. Wakin tat ko Jisu jem not snow kayam jama habe menang khati kiway wakin tat ya nga ngalong jong metrai. Ini ka brio ka Fanny Crosby kamla banyo I dikikmat ki bakin jado rega don ka jiyo I ka bakin jaman sim. Kama ya ka jing snow scam bak ka jing snow shngan kabawan na Blei aga jingim ka jongka. Bible kaya to syapang kiway pa kibriyo kibawa ya gajing snow shnan na Blei umoses uang lomdalet ka khmat jome lembani dewa yalam shu yangi nangye Exodus laibulai ya khat bakhat san ka juba ka jo Blei Moses ka kulan ka jo Blei Moses kalom kani ka khmat jonga ha Bible pareng ka presence ka jonga kan let lembat me bangan ai ka jingshong thai ru ya me ubre kular yo Moses wong nganum ino no lumne lendet no ya me ka jing don rengkat ka jonga kan long lembat me kat shaka me dele Joshua baru kalak ki ong lalu try snow hayangi deu ya lamengi shaka tagari un ai ru ya kahangi kariken kewashlei dapat dut bakangap. Hebreu try udon lembagi to wat shakti te yaki kabamuni kinang stone. Kini Hebreu kichong Blei iwe anyway kimat ya kajing snow shnan at kajing snow scam nama bau Blei ular-ular baundan rengkat baki. Nang tau David ukerpat ya kajing rengkat kajong Blei. Nagasam ka ba punyaw Kyrkhu sabat san ngipule kumne sama punyaw sabat san ya gani kaway nga kerpa na utray ya gani nga niwa bangan yu asyong ka yi utray baro kisngi kerta jonga ya gaban kmi ya gajita na utray bat bani keli haga temple jongo namara kasngi ka jingjenjar unri khop ya nga haga ying jalan jago, haga jakari ka tabernakel jago, buri nga, un kentiu nga, halor mau siang. Kata ka jing snow scam ka jago David, mau try mau Blei, un long ringkat batu, haga di ka perthai, bat undang ka ying try jimnom.
nang tagi pulir Isaya sa puwelan ng berkat ke Syupau. Kani ke jingkiran jong Blei pat lyngba Isaya ya kipat ba Israel. Blei wong kumi ni Jesu na habang puli kani habang ilipet iba pang banduay ng trajoki. What shakti me naman nalong ringkat ni. What snow ma naman nalong Blei me. Ngan pensyat bor ya me. Hot ngan yarap ya me. Hot ngan kersyane me. Nagakti kaman kahap ke jonga. Ubriyo na ni kabriyo badit operation. Hakar yung pastor teman kesan kat komiti Balang Kiawan hantu kipuli kini kikentin. Tahu beriyo badit sumar kata kabriyo badit sumar. Kisno om tang ika surjo pastor. Kisno ika surjo Blei. Now Isaya bakular. What shakti ngalong rengkat at me. What snow ba ngalong mga Blei jo me. Ngan pusat bor ya me. Ngan yarap ya me. Ngan kersyane me. Nagakti kaman kahap ke jonga. Ato dan manu-manu basyaktiin, bakuslay, paling pisay lang jong jingiam, kini kilo kikentiin ki jong Blei, kimo Blei Ukraine pi, unyay don rengkat at pi. Kyrkhu wat kipat ba haga testament ke barim, kisyame ke jing snow shngan, bat ke jing snow scam ha u Blei. Kyrkhu wat kirunget haga testament ke bat mayu. Kisyam ka jo ka jing snow shngan, bat ka jo ka jing snow scam, nakabenta ka rin ka pertay, bat nakabenta ka bomju kodro. Sitish kinong Rome, talanang bapra, kinukat laipuway, ano laipu kanday, kato kabenta ka bangalapuli mene, kabalong ka nong rim jo ka rin ka kubor. Kaayang iya ka jing snow shngan, kaayang iya ka jing snow scam, kat maginang im, haga rin ka pertay. Kani kasitiu Paul sa kinong Rome, kahikay, badya kat badya hakani ko pertay, long kat long, ublay te ulong Blei, usan syar halor baro, paru penyan ba yang jingiam jingi. Kasiti si kinong Rome kahikay, yang sovereignty of God, lani kajinglong halor do kajong Blei, man penyan yang kiay baro, hangnya pertay, para jingpet long baro kaway. Para berkat di jikai, juga siti sikinang Rome, o apostol Paul kali hagar kat kebalai buai, noting in your own yakini ki paro, ki para bagi be juga Laitumkhrah district, mapi badan hangni hang tu halor, baca tu syabar, noting in your own yakini ki paro, ki paro ki mau Paul keren, kita ki paro ki mau Paul keren. Kini kijihikai kijamu hakim nong ibay hadukra. Upolo na hikai syapang kajinglong pop kajamu brio. Brio polo hikairu ya kajingimba kajamu Blei yangi. Bau ay kalau jauh kun balak kamar way manlong napunim jami. Upolo na hikai syapang kajingnya daw jisu. Kabala ban penyo hangi ya kajingim bang jukot. Manamar mangilayo ka jingin bang jukot, ngilawat na ka jing penrem jaga pop, ngilawat na ka jing penrem jamu Blei. At ngiyo awoy ka jing ay ka jagat simakoy. At hamni ka nanang kapapra, ngiyo ay ka jing shngan, ngiyo ay ka jing scam, ngiyo ay ka jing smell shngan, ngiyo ay ka jing smell scam. Nakabenta ka bang jukot ha Jesus Christ. At nalakran ni kini baro lalo nang nengkong harupra Paul poy kini kikentin di pauna at kiba ay mensimingi lalo Blei ulong nakabenta jami wenta ubanyale magi at kila ban kili yaladi agajeri maka yega sem jombi lalo ka kambe chiktre jombi lalo Blei ulong nakabenta jombi wenta wala banyale magi. Paul hamil banjur, o Blei ulong nakabenta kikun ki Joko. Wat nung artatiyan ya gani para bagay bayi, wat nung artatiyan ya gani long bayi. U Blei ulong nakabenta Joki. Baru Blei iye ya ki haduk kata. U Blei ulong persya ya ki. U Blei kuat ban kadino naga jingkemen ki Joki, bat naga jingsuk Joki.
Reu Blei kwa babin ma ye ke jing Kyrkhu dapura ke jingim ke chopi. U Blei ukwa babin ma ye ke jingim ba ke jingim ke badap terhai. Utrai Jisu laong nalawan bakin yo ye ke jingim ba bakin yo terhai ya karo. Dan menurut ini kepor kita orang asal kali bat sudah asal bah kejingian jangan harus senang bertemai alajar aku beriu nam dan jing snow scam nam dan jing snow shngan aku akan ongipi bau Blei ulang hakalian jampi baru dan ban Kyrkhu ban teh jingai jamu alon jampi nomor de Blei bola jit ini de Blei bola khat ini They Blei wala penkesan ini, lyngba ke jingit au Jesus Christ. They Blei wala sensyar yang ke jingim ke jangi. They Blei wala punya dia kiai baro nagabenta ke jingha ke jangi. Namar kiai baro kia terelang ia kaban menbahate au fol rom pra putra. Namar kata lalu Blei wala nagabenta jangi. Uei ta wala manele persyaegi. Wanul sutu bakla para bangit beye. Upor umshim ongba mdan jinge aga jingim Kristan. Upor umshim ongba aga jingim Kristan kawal susian lagi sentiu mdan kisha mdan kimaujan tu alatiyan. Ngite bagi Kristan kia kendo shibon ki jinge. Report on hapre kita ki jinge, hapre kita ki naushur, hapre kita ki maujan tu, hapre kita ki jingpung kian. Kinumua banjok satya nama utrai Jesus Christ ulong akan liang ke jangi kadang-kadang ke jimpang kanumla bantalak ini kadang-kadang ke jinsha sitam kanumla banjok ini larawan ke jinyam ngimdu bor du mensim larawan ke jinge akayo kakak ngikirmen bau Blei pun Kyrkhu ini agi sinem ki batangwan lani ki benar batangwan larawan ke jinge hagi lu kayen jua kanum patra namar ngangit na syariah Blei. Larang kumbak lah ke jawi jingim lu. Ngangit malarang apla Blei umma man yo batau mai ke jingim. Larang adi Samla pampat yo kam yo jamru ngangit ko Blei Blei la tenga. Larang dei na kabangakwa Blei na kawipat kabangan syukmi lenti. Bandai na tajongi Blei na takiway pat ki Kristan hagani gari India. Larawan ke jing pensyutam benyo nginum syaktiin. Namar ngitip lalu Blei ulong na kabenta jangi uwe uta kubaniale lagi uwe W toza unong to Kristan kiligi kentien kreyo snow wala kren pun kinong elap nreman bayo snow yaki kinong ka bor aki ang uwe W toza kajingim Kristan kamday kamada nila kai kajingim Kristan kadi kamada nila tma ata-ata nidon kitma kijingile kibaman kesni Kapan kenal bagani kepercayaan kamu kepada dia kai, nrengidon utrai bau Blei, walau ringkat lagi. Nagata-gadaw ni Snowshan, haga jingda, haga jingker, haga jing sumar ke jong Blei yagi. Kan kau kebalai puar tuong, utau bang simla penut wat yalau kuon jowi. Nrengla ay tino ya una kabenta jogi baro, kumno ti ulum ay lembat ulu, yaki baro agi. Blei na debat aya kabak kordor tang kabak Blei dan ula ay yarong jong kur wala kamar way ladakat yung Jisu la ay nakabenta jongi kiwe pat ato unong ay lam yagi Blei unong pendap yagi jingdon kam ki jongi ngideban siya ni ako barban up yung kapor oon ay yago mula pagkre nakabenta jongi Nagata-gadaw, haparang gijing jangan jingim. Haparang gijingele, kibagila, maliyakin do. Jisu ang hinwa chua, yakahima o Blei, pare kahap na jabu. Pare kiay baro, onsa ay lang tamaki. Bakit sa gijing kular? Laklay o Jisu te, Matthews and Rio like ulay. Aba bismo to, mabila uwat, yakahima ka jabu Blei, pare kahap na jabu. Yaki baro ki jingdon kam ki jami onsa ay lang tamaki abo puli yagani habasnap yagani kadkot smoke kumbangin sayo lutkat kabangi kwa ka jingdon kam bat ka jingkwa jogi smoke kumbake ka mga mon manyo ano
Ba Blei te unsur penyo lagi. Aku akan ngune. Kini kekular ko Blei un ai ya barok ka bangi donkam. Ya barok ka ba ngingi kwa. Blei un ai tangi kata ko tip bagan lo ka Kyrkhu na ka banta jari. Dan yang kini kekular ko Blei un ai lut ya barok ka bangi donkam. Ya barok ka bangi kwa. Un ai tangi kita ki ba sutu kin bahana ka banta jari. Man nakran sa Kyrkhu bini sngi lapas uto bakla bayo alam siya prosperity theology lani siya health and wealth gospel hagi isni ka jingiamane prosperity theology health and wealth gospel man kular ba larbi ai siya Blei ba siya kam jabu inyo bun serta bun shadow Blei in suk in sign in light ni jingiamane baro katanga ni prosperity theology Larpa banyo bon kinong bon, larpa ban kringi di beliau, siya jingkren joki, kular banyak kiye ka beneng, kular ba binyo ang baro, ba kular ba binlat ni gijing kinuma gijing shitong. Kataga di ka prosperity theology, ka health and wealth gospel, kabalong gijing ma kabakraw, bo kulay un shu island, kuday ka ATM ang kaya beneng. Pisu tap ya ka ATM ka jaba jing duay, jaba jing pan, jaba jing kwa, walau boleh un kaya lot baro. Aki mereka menongkunta. Nama nateng kiran kipor kau boleh unsha yangi banginya le bagi jinge. Nama mau mau usha banyak le bagi jinge. Nama kita pat ki sandur yangi ki penjana yangi bagi ban im ke jingem ke ba pendan buram yo ban sandur yangi ban penjana yangi. Jacob nenong benengkong dari kat ke ba asal Nyo ka gajingkiman sulako para bangin dehe habapiyan hagijingtan jo ki babunjat habapitip ba kita gijingtan jo ki pen prang yapi bagi penjana yapi nama kata ngateng ide banyak ling bagi jinge hagani kepertai hapreng kita gijinge ngim de ban do bor do mensif do jingkermen banong bo Blei la klet yenga bo Blei la lendet no yenga nomor wat ling bagi gijinge ro Kajing kamu babah kajong Blei kadang yaine. Ampuno trajisu hado ni kapertai inyo kajinja. Nrito at syaptimpi na mga nalajok ya kani kapertai. Nagadadadaw. Kajing Kyrkhu kiwan bon serta na Blei kajing kajami. Rehateng ang iyan limba kajing ngimday panlendet na yung Blei patado jingermen habo. Dan kalau Laitumkhrah, all to, way one mudu ye kibala jit ki jong Blei, they Blei ken open kesan. Dan kalau Laitumkhrah, way open rem, they Kyrkhu balaya, shisha kampan ken wala mi patro, ubalong ru siya katikaman Blei, ubaya ya sa ru nagabenta jami. Way one mudu, way one penrem, they Blei open kesan, they Kyrkhu balaya wala mi pat. Nakabenta jami. Nagwa mabingudur ya kani. Kung kayeng syari hamte abneng. Kung kayeng bishar kabakraw. Hagaba donlot kijing thaw kijing penlong barok di jong Blei. Banyeng akhmat kijing bishar. Jong nang bishar jong bom jupet. Dalade banyeng akhmat kijing bishar. Kabaibat kahikay ni. Mabarok kilalek pop at kilado leno ay. Yang kaburang di jong Blei. Ondan wahak dan weru. Blei long nang bishar wahak. Ban uladan hak ban penrembat ban pensitom yangi kinong pop. Nilale pop te. Maulong wahak. Nila penkain yangi hukum ki Joko. Uladan hak ban penrem yangi. Ban bishar yangi. Wat ki jitip lam jongiru. Ong kaktir ki Jong Blei. Kinsa penrem yangi. Menta tinggal man pengkesan nila di hangi banong ngabiang namsim lepop kapop kabangale kabda parat bani kabakiwe kide re hakata kesni wat kajitip lam jongir angkiran persya katong hoy ngalong nongpop ngalale ke persya yung Blei usoy tanru keno engi umudui persya engi namalatip ya kumunong mudui joki banget jimpen pa kata sipau ha kata kayeng bisa, ha kata kayeng syari coba bom jukut.
Hagamo magiging yang bansya bisa. Hagamo Blei udon kumunang bisa. Ngindon unang yasaan hasanda jami. Ngindon uklidar. Uban yang hangli ajan jami. Baru ban yasaan nagabenta jami. Baluta ulang ujisu. Ulang penyem jami. Hoy, uju Jisu, ulayap halor kedik na Calvary. Uju Jisu yang benta, Maria saat nakabenta jami. Unang ngalabalot mga ikipop jami. Ngalabalot mga yagijimpom man jami baro. Namar kata ngaya saat, bau ni ubriu ulang bolui-lui, baka ni ubriu ulang bolui-lui, bakin yo badrung hagayeng syomde habaneng. Uli-uli Jisu balamipat na gajiktet. Baru berpensisya, baru ada siu yang keram juga pop, ulah ada siu yang kebainon kebangimlah bansiu, ulah mipat, nama kata ulah bagieng kum unawi saan nakabenta jami. Idon ke jing snow scam yang kabam jukut, idon ke jing snow shan yang kabam jukut, nama idon Jisu hakaliam jami. Lalu Jisu hi, uya saat nakabenta jami, uya utawan penremingi. Nama kata upol uang akan dekat Laitumkhrah, uya utawan peniakhlad ingi, nagajingian ke jong Blei, dekat usok kenak kaki. Laitumkhrah uya uwan peniakhlad lo ingi, nagajingian ke jong Kris. At nangtaw sa nyutang, ya kaway hadin kaway ke jinge kabala manshem hadin ko pertay. Kalanot, kashipa, kajing pensitomben, kajing kengan, kajing lingkot, kajing ma, kawat lam. Ulah krenut ikini jing kibala maniakendu agane ko pertay. Lewong kini kimla ban peniakhlan ingi na kajing iet ke jong Blei. Kajing iet ke yaine, kajing iet ke yaisa, kata kani kajing iet ke jong Blei ingi. Na tarik la Diyos roy kani katintin separation anxiety. Kaya kejingin bayok syai marway. Kikenarit kidon bahaga ni separation anxiety. Tang sujngay imay pa ayam. Balik tray ime menstep kulung ayam kun ayam ayeng. Kita menru kidon ke separation anxiety. Haba kikun kiksir kinami ayeng sa tang arlo chitamen. Kismoken ja. Wat kiramba aru hateng-hateng kidon ke separation anxiety. Kaya Samla kimdon mo separation anxiety. Di Samla ukiya limbaga separation anxiety. Kimla man imkram ki paralok. Kimla kram bani pindu ki paralok. Lani kebe tray lang, lani kebe pule lang. Kawai ni kita jo jingkring jo social media. Kalau bagim sotana pansa marway. Ngikwa abit pandon batno. Ka separation anxiety, tapi orang akan jumpa dia kena pastor. Atau kesukaan kanggo ke internet. Kalau mungkin internet mentah, urus jermin. Kini le puno kini wifi lu baru. Lain kena sibet yang lu bejin play internet yang banyak keren bagi parlo ke jermin. Lain itu nak pering joki, kibalut nak internet pakai pun ru bejin jermin. Lesok puno, apa baru kakak bejin sibet. Bahkan recharge biang sesuatu lagi paralog. Kata kini separation anxiety keba dia kendu kini berpercaya. Tiga jing shisha kalong bo Blei ulat hau yang i bandon ke jia day para brio. Ublei usim hau yang i bagi long daun nong kini berpercaya. Ulat hau yang i bagi long kidau kibaya sok para brio kini berpercaya. Naga dau Ngisolong pisa kuslay habang imla manikren makiway habang isyahi na marway. Nalor ke jia day para brio kata kabang ikren kadai tang siya pangagani kapertay para brio. Nalor ke jia day para brio brio at hauru bangindon ke jia day batu. Umsim tao ini bagim marway kiriw pertay klemu Blei. Namar katang ngirum dan jingsuk alamat sim haduk banginde syem padu Blei. Buon kibrir kita ke separation anxiety. Namar kim wa eu Blei. Kim hagani ke pertay umbam dan Blei. Oh,
laban pendap sipor ke jing clear do no lagi jing sngewbha perthai dalam kwa man kin mau yo Blei dan ki balik ngop shi jing sneer jo ke perthai lagi jing pen bernia jo ke perthai ban lagi jing kerni ki makin jado rewat kita ki soko bahatan rai ka do no ka da jing kli ka ba manu umla ban pendap mereka Blei ulah ban pendap kemensim ke jongki kalang pisah kadok no joki kamdan jikso. Dia nama kata pastor rathap Reverend Dr. Jam rathap ilabo ekini kentien ketua jiruai lai spak Laitumkhrah. Kutrai jingsu tang amihi ngasyam jingsuk jingkemen sharum shaneng awat laslem tang hami ngalashem. Bakito ki kentien koros ki dungi bang barwai tang jisu balak penhun dia kemensim jonga jingiem jingkemen bakrau. Jisu ne ai hanga udah Jisu ba ai ni ya kan ke jing snow scam ba ke jing snow shine ujo Blei wala kular yo Moses wala Joshua banganum no ya me lende no ya me ujo Blei wala ai ke jing snow shine yo David ba ondan ringkat batu lahakan no ke jing sham japo ujo Blei wala persat mensin yung Isaya banong bangangan nong ringkap ban me ngan pensyat bor ya me ngan yarap ya me ngan kershan ya me lebe ketikaman kahap ujo Blei popular ya kiru korabangay baye jaga Laitumkhrah district bangan no ngan lendet no ya ki ngan don ringkap bati uai ke jing snow shine uai ke jing snow scam uai ke jing im ke bakerhai nadu kani ke perthai ke bagi im bat syaru bom jum ke prokan ya ini dia nomor kata baka Fanny Crosby ke tahu ke jing uai blessed assurance Jesus is mine ngas no scam Jisu ulong jonga agapor banganang kena ngasih iki para sedin peniang iki hindi mga kren sarong ikata dan ray ngasih tukong bakalong higi himan rambak wadir ke markiru kilele kumjohi ya lagi joki para ngalong nengkong lagi si para nengkong lagi si para keme nengkong lagi bakha nagaliang jogi bay ini ngasih alam kini gibot bak kumbalong gihiman kalaya surok marek sakmatri kaya kini lani dalit siya kajaka bakhamdum nalapoy kajaka bakhamdum ri ayalani kini ayam lenyal kung dipuspisah putia kanya hap kanya her sini satay ngasih samay siyong balik memelek kumiki para balik tentang ban blok men kata jinglong kini kimen kita bege ko pipile kini para ma bege jadi men nama kita beri nak tu opor, kimte begi ego kile. Ye dalam koi opor itu lihat seminari ru. Orang tahu yang junior usubot sa engan. Uyu ajingin na itu usubot sa. Kamerawan song sa rekor longai tujuh. Le library ru bot, le performance ru bot. Ada songwin. Le tisha ru, orjanmir ru uni bot. Dalam tisha hampir sih mengaku baisa bayi jibam. Nasla madri no tali buan ala ri kamera kaulan kantalan ba so khapon dan batik badan to po kun kita ki bro julong pi ko por mensua bisa yo ko isni yele picnic na po hostel le picnic hostel bro kilin ng jogi group mo bro le jong group ngana mo to junior non board yang akan nomor bau jubur man kapor ulayo ada grup ko tumai ulit taki kata ka hostel beginning na sakmal way kajing so bla kajing so kenja mo kani kalau nomor bangati iyo hukum ni nakata ka uniro ulaya lat no yang baglagi no yang nadukutan so kopi ngam jule sarong so punta Rey na penjang de jeladi, kita dibuat penjang dia kan. Nama banadu dan rit lahikai, bandu iki para senran mame, yalam mame iki video men. Umjur anta hostel, habada kule, kawan kata ke jingsem kata ke jingjang, ngam juli
tinggal tribun di Jakarta seorang Thomas Jones sa English Service Please Bazar KJC of Delhi mentah mauro mentah dengan rengkat bed bagi para bangin rengkat bed bagi ibadarkam ya gajinya selok ke jawa apa pang bosito bro ngalet ngapersam aku penong ngapelak lu dari ngapersam para bagi wate ngarukat balak ngesem bagi kata kali ka mensim ke jong Jisu kata kali ka mensim jong nong abalang berat kata kali ka mensim nong syarai pastor tumen besar dekat komiti balang nong elam jingiasengsamla nong elam jingiasengsamla ban keduk ya maro ban jaine bagi Blei ulong kumutu dengan skim ubarim menjadi para ubarang sa hostel Blei ulong kum omno kumentang bahwa persamaan hidup ya baro, dan penjam ya baro, dan ya sultan lang hakaji ya kendor lang. Ngide benton ke di kecil soto para bagian oh Blei unong ino no lemde no egi en. Blei unong ino no egi apa yang dijing kendor jadi jing apa yang dijing ele mengingi ya kendor. Unong ri lagi, unong kantala ke kamera hostel, banong tip hiya di ngatunan syam ni en. Blei usim kantalai la dia te beneng dari Blei ulau wan shigari ke pertai ulawan man shibe ke jinglong do haga dur pada kalong yang ke jong Jisu Kristus konu jongku ulong Emmanuel Blei lembati nama katangi la bandong kinong jom tiao halor kini baro naga dao kada kalai nyau apostol Paul wong re kini baro ken ni jom tiao lau tau batie yangi hakini ki jingele ni lau ki nong jom tiao lau ta batie yangi namar kata ko ki para bagay langi kendo ya kano kanuro ka jingem ke jangi ka lanot ka shipa ka jing pensitam ben ka jingkan ka jingin kot ka jingma ka watlam Blei ong bangilong ki nong jom tiao. The Bible parent on more than conquerors. Kamu kampalat bandel nong jabro. The Bible kasih on nong jab tiao. Dau tahu balak ini. Hatu don mo kiba snow rit ialah kajong mensim. Hatu don mo kiba snow bagi jim kajong ikam dan jimbo. Bat ngampoi siya katong. Bat mentang asdang yang kena senam kumayo. Arjam akong rio. Ngampip langala na em ban pensay so eka. Apa dia tu? Blei laban ai yapi ya gajing dam rekat ke joko pun ai yapi ya gajing pensingan. Dan ai gini kenuksa ka bakado bagan sapo ya kat siya bakod. Bagadir gini kenuksa na kapor gajing lang kena ke jangan. Niya he esan ret santia mensyurang adi ukot joko balang ret santia mentang sadar ka balang moro. Ba niya he esan para kena ret kunto. Way na play jumi ude uta bangan khat yo udeng. Amne ka terteng jo kam de jing khat yo ngasupong ba ngasukhat yo udeng. Iu ni udeng de khol marwe jo ka keme jo ko. Ba lu pau jo ko shim kam yo na ru ba kha shim to yo. I keme jo ni udeng de ba belasngi. But long bo bidu biang ga ye besem ga jo. Ba ela dir salia shapang laga jo ga jim. Ju krekot, baru ju terishitom, baru saya yang ada sum, or telang, laporan kijat ni siapa sum, kersut saja, kersut keserin, mau cai biar dikutuk terkamar bersum. But krekot hiru nama unik ke school step, ikimem lah yang school human seni. Ulu deng ulong kerstan, jingiaseng berarti hateng. Lada man upet ngipat lain paye jangan di teman besar mulong dan per jingiaseng dekan lek jingiaseng wat jingiaseng po ya mabigi ulu den padule bau senyo wat de jingiaseng Blei namar ba ulong latlan mundam man hao bandai bantentiu ya ladi aku isingi yo sngewbha kimejo den le kelu duwe ko Blei ki bring yo deng la yo pakna agi uita yo pakna mai nang tak yo la yo temen hamta ke jimut juli ke ka yo temen nantang le yo scam ki ong ba ula yo pakna deng ya pe lawan to pakna deng shisha na tu kon to pakna
long rinyan jong du deng kelabak-labak. Ilong shy, ilong kemen. Ula dan tapakna. Upang bijan ki akut, upang bijan ki tumai. Ki rutemen ki ako boleh bahagi tu pana, boleh bahagi tu pun. Dan ang tahu deng sayo para syukro. Bak na bajingwan jong le pakna wa bahagi. Wadan laga kam jam sumari kini jong deng, sumari deng. Tahu deng sa balik school sni, school step. Nang tahu sumari na di, uan jingiaseng man kapor, ukrekot bha, upas matrik, upas college, tahu lo ofisa, hanggang sarkar. Kani ka jingkala ngayon naga jingdan jok pa, upakna nribolong kumukpa, narak parang kampalat pa ni kupa, uwasisharo, wala iya o, wala sumari o. Ngakuha pa kami Kyrkhu jok ilan kupa, wahabaneng. Habang nila syaklan syok apa Ba't nilang konswet naman ki jingiamane ki bangilale persyak ya Blei. Blei na ayo Jesus Christ na lang punya ujami, wala yap li na kabalkajari. Wala Blei ayo na di kumukpa bahabaneng, ayo ni ka jingsnosnan, ayo ni ka jingsnoskem. Ni snoskem, haga ni ka perthay. Ni snoskem, ya ka bamchukot. Blei Kyrkhu ini, na kabenta kaburang bersyakul. Amen. Demi duai. Au Blei bukpal jangi bahabaneng, yaitu yeme na kabenta ka kapor, bebe ayengi, bangila ban mani ban syakri yeme, na kabashashkor ka khir ka bagi mujame. Ikerpat bemen Kyrkhu ingi kotrai, kei barok kiba, ngila pan snow ka kapor, ban ka ba, ngila pdiang ka kapor. Ay bagan sanyo ringi, baginum snow marway benapisa, drebin snow suksan, ngin snow shngan. Haga jindon kat ke jomelan lagi. Yarap bangin IT syur ilai jisu. Bangin don ke jing scam ke jingim. Bat bangin yainya hagi jingkula ke jome syuru bam jukut. Iai go bomio sur ke jing duai ke jomi. Ipan mi dagi mo mi pdiang kau jisu Christ ke duai. Amen. Mendapat Yesus benar dalam berikut kalian distrik apa yang kebalang kami Pohkseh. Reverend Chairman, kini lagi Jingiaseng Laitumkhrah Presbyterian Jingiaseng Presbyterian Kandong Akasiang Mungkin District Akabanang Rumrit Akitarik Kat Lai Hidu Kat Santarik Februari Akasing Torai Kat Santarik Jingiaseng Sipo Siteng Minyo Namkren Reverend Kyrkhu Akapor Shibji Siteng Minyo Namkren Reverend C.L. Nadu Akapor San Siteng Janwe Minyo Namkren Reverend H.A. Makri. Reverend Chairman, kini Jong boy, sekolah atau Jingiaseng kami anak high school, yang Blei berdekat ini, setang Jingiaseng, lalu kini atlet mat, kam tahu Blei ulakan, lewat syakri ucapu, iragan dan nasib, yang khubur, pada ikor yang tajwi, mengirim hai asal Blei ki. Marau dari tangguh, kata jingsos kem, security jaga jim kerjami. Blei pandai kubar lagi, beliau so, karena anda kunta, maka jingsos kem jim lagi tang halu Blei jong lyngba utrai jogi Jesus Christ. Blei berku jong syakri pastor nasiam, berku iki, ya Balang Presbyterian Maulah, Pascual kita tahu boleh menengam Kyrkhu di Universiti Sekolah Pak, Kyrkhu, ini yang sedang Kyrkhu berkawin.
thì ngày có thể là khi có ai rồi cần băng rồi có cho Balang Presbyterian và công trường standing có Samla Laitumkhrah district Blei Kyrkhu iwe alam shakri yo Blei ni maksat kali jong man la ko ini bos kuwa Jingiaseng akan kerja administration ko sunshine pa Balang Presbyterian baik pak waktu jong kali Jingiaseng Laitumkhrah district jong India Rai Bijinai Kapur Bijinai Kapur Sanspa Software Jadi ke Jingirai di Samla di supply kat ini ada Kyrkhu Blei Kapur Thai Lut Jisu Yen Thau Tang Kani Bat Khot Bendri Warok Wan Paku Bendri Kapur Thai Lut Jisu Au Kibreu Indem ini bagi satu aku jingiaseng pro itu dekat dengan pesan spot software.
Doai ka jingiba ka bandom cukup ka jong trai bok pa jingiba neng. Ka jingai ka jong trai bok nong pedimba it jong i Jesus Christ. Ka jingiaslok ka jing pencet por ka jong mensi bakut. Mungkin di Kyrkhu ni syongsa ringkat lambat ni. Naduk mendapat hatu halakarta. Amen.